Biyag Titaw. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jen Almoite Drama. Sakbay ti barumanan a drama, makablawang pa ni Wanda, dita Nambalan, Mayantok Tarlac, kani Jesus sa Domingo dita Solano, Nueva Vizcaya. Kaya titayntay nga ro dendenggan ti episode 386. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgatang nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman nung di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi iti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya? Kunak man no inidjamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadiagungungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan nga agnanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawin da mo ilakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mon. Diyak man ang mulakay. Manual daw nakastuyak. Agore ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah, ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilas ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod, kuyo ganak man amapan iti doktor, lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mon, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Ta blessing manan da ito kada kamay. Wen nagbiit nga aglabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wan, anda ka di bungan dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay sige tapagulyok to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yung mare. Ay na, agyamanak mare. O, pare Jesse, si Kamil Gayam. Umunag ka, ha? Ne, andyan ito awit mo? Mangga, pare. Imbilin ni Marikato'y kanibagat kaw. Siya kung tinangyag ta madamati luto ni bagat kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay injilikod ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku umaya, pare. Ikak man iti vitamin lagi tayo tarakin ko amanok, pare. Lagi tayo pangpalot. Kunak mano, insardeng mo na ita bisyong, pare. Sagpaminsan lang, pare. Imbag man, tadi nakaungtan ni bakit mo. Saan nga gungat dahi jay? Ta kanayon mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Ha? Kan maadda abakag, igatang mi adagos iti talon, pare. Anya, di limawan tay saksaka atalon mo. Ay, wala, pare. Katas ng palot dahi jay. Lalaki ka no to'y sikog ko, lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido? Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti sikog ko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipasngayan. Uwan nga rod Panagkunak, swerte ta da ita sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rita. Adon tinaipundar ta. Ay, uwan anya. Ay na, sapay la ko mga rod at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama ka na yun ta salon at mo, ha? Tapno na salon at tumot ta anak ta nga ipas ngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano ayabak pa'y laang ni nanang dito'y balay. Tapno dakad kadwak no kas awang ka dito'y balay. Ay gat na say saya at manan, bakit?
Nang nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amain katamu na mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala, nanti sakit tityan ko. Mabantayaw ni sa ospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agunget bakit ang mga mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Anyamutin. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang pat, Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak. Bakit? Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo da tinga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Uy nga rod lakay. Nadlaw kumot day ka. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mo ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap-sapulan dan. Naimbag man ta kayat da ngay pabulod ti ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, uba man pay laeng. Taornosak to ibag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali kun iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa amat ti anak ta. Anya? Pagkunamat. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Adu dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack maklo nakasta ti anak ta, kati. Kan isunsamot ngagmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya nga tinangin inawam Tapay nagbari na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasayat, ipa-check up ta. Kit sapay ko saan napudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon day tang obing. Isumot lagayam ngagmamalasak. Kunak no swerte day tang obing. Problema mat gayam tinsangbay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay, Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tanaasidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun tanak me, Mare. Ay na, Mare, ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day tanga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, addan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Huwan nga rod bakit? Agam mas daawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tanasa uy idi kanyak ni Marikati. Adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kaslanda mapupuuran bakit? Ala,
Tay insaang ko ije kusina. Nalipatak mo ito lakay. Ang dasok ng agtaw di kusina. Mauram sa mo ti balaytan. Ala, wala nga paiso. Irar mo ni baby. Darasam, agkid daw ka ititulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam, tanay na puskulong ti asaok. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak idi sumagmamano ang kagawaan daan na isalbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ng kasjayan, tinapasamak. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din tasan adat at tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampunta adagos na diyang ubing. Tano saan? Agmamalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay na, agyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, wan nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanen balay mi. Kat anyat plano yu ita ni ngay, Mare. Ijay kami pala ang kabangibang abarangay nga agnaed, Mare. At datay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti oray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kan chismosa akaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Ay, apaya kasta tilangan ba kahit? At damanin na awat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. May sa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to'y. Ay katwanan Sa bagay, di tantong problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit. Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan ngagbartag. Di ka man kung diungat di ta kasi. Malaki din, ikaw na kiti makamta mabisina kon. Anyot na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan, ha? Anya, rabi ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apa, di ka mauma iti ugot. Anya kumatigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawatan iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Daytang amin kat. Tadi mo inanan na dandag iti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Adong agpaiso na ipundarta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlaang iti sugal na ilakom aminan. Nakautang ka pa yan. Sumartigan. Duraban ka ni. Mumanaw ka dito sangog. Tamang anya ti maramid ko king ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaisuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dahit na. Di kayag danag, ma'am. Awan busbusan nyo tada kami ti makaam mo iti dahit na. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magaringa. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pare Jess dagita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay ng punda mo na ito. Wan, kit kitaam
Nagadutin nakaukura medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? At dada pa iti sa bali apagilyan. Anya? Ne. Kasano ang nakadanon day jay? Lakay, jak laim pagarup nga agbaliw amamin pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasam, napadasan ta pa yun tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing ngamin. San lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wen nga rod lakay. Asino nga iti mangipagaro? Agapo kankwana kat napadakil ta pa yun ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ne, da kayo magayam, mare. Malao mo kayo, ah. Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo, mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y, mare. Pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akas to yung tinagbanagan ti biyagyo, gapo iti anak mi, mare. Pare. Dinto tada kami. Namin pinsanan, naikisap ti pagbiyagan mi, gapo iti sugal. Ha? Mare. Imay kami, subyan min ti anak mi kada kayo. Anya? Wen, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti biddut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan nyo nga aramidan ti kastamaray. Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi, ta mailiw kamin kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak. Nakasaritak ni James. Di na kayat ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kayat ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema ta anak daket nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kasimait no, pwersaan da nga alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka, aldawin. Masapo na mayawitan ti anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan taga ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaan dan ti anak ta. Hala, hostos, di ka nagsangit. Patib kerem ti pakinakam mo. May ruwam tan tumatlaang nga awanan ni ti puder ta ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamaton tati oras kati. Ay sus, kurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano mo sabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumparita. Wan nga rod bakit? Awan mangipagaro pakastoy ti pagbanagan da.
Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Maala, tumulong ta iti pan nakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilyada. Oh, wan bakit? Kaasi nagtinapanawan da nga anak da. Tanaggindandamot ta na pimusay. Awan na pinta sa pagtungpalam no panaging bubukod ti adda iti kaunggam. Alaga gayem di tan tinagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Nabara kablaaw para kada kayo amin itinaragsak ngal daw yu. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello mampay kaninena Javier, dita San Guillermo Isabela, Leonida Bagala, Kenny Susana Gander, dita Hong Kong. Gati tayong tangarudan danggan ti episode 388. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sam, anak ko, apeng adapay laang dito'y balay ni Jelly. Itulod mo ko man ije balay da. Ang mga nusap-sapulan dan. Una nang. Jelly, itulod ka na di palayuan. Ang mga no birbirukan da ganda na ng kantatang mo. Manjak, dituyak pala ngayam mo. Sana mabalin saan anasayat akita ang ti babae maturog iti balay ti lalaki. Wen, balasang ko. Iso nga agawid kan wen. Sana balay, agsublikan tumanan no bigat. Sige nga ron, nana. Sam, itulod na kwan. Ala, mapantang arudan, Jelly. Apay, naggap-gap pa manay. Rabiin, ang sumanursor ka pailaan. Balasang kan. Kita mo't pasit na ititigtignay mo tatapidring. Di ko man ungtan ni Jelly. Gagangay nala siguro ubing-ubing kat nga ron ti panunot na. Isaw, agong gundawayang matan. Saan tata? Awan ti panunot ko dayta. Takasla kabsatan ti pangibilbilangak ken ko na. Sige tata, agawid ak matan. Sumurutakkan ka, Sam. Diyak kayat dito'y balay. Jele, agtal na ka man. Ala, Sam, agawid kan. Sige nga ron, nana, tata. Agpatuloy akon. Sam, anak ko, numabalbalin. Liklikam ni Jelly, tane. Maditi mangmangag ko kadagiti ka aruba at chismoso kan chismosa. Naimbag kumaano sana kas jeti kasasaad na. Awan dakas nga aramidan minanang. Kan may sa kas kabsat lang ti pangibilbilang akin ko na. Ada kadakwadan nonya ti panunutan da. Basta nadalos ti konsensyak. Awan madingar aramidag. Naamok day ta. Amang ano pa basulan da ka iti saan mo mat nga aramid. Sapay nagalas ti ugali dagiti dadakkel na. Nalaing da sumao. Narikat mo taliklikan ni Jelly ananang. Tapos saray isumat ti umay dito balay. Palpalagipan ka laang anak ko. Tasaan tayo nga igam ti panunot ti tao. Una nang, mawatan kayo. Ayan ti anak mo. Apay di pala rumorta mga anay. Jakman ambo. Itay ko pa'y ngay ayaban. Gumdinak mo't ipangpangag. Di samlaang tisang kadakamat na. Anyala unay nga tayo at impakpakan na di asam ken kuana. Tadi na maadaywan na di tao. Anya ngay ti ammo talakay. Ay. Sa balin samot ti mapaspasamak iti anak ta. Bakit? Apay, anya din ang kumaypapan ka da jelly kunday di asam na nang tatang. Ay, di adim Kanayaw na mapanidya balay na sam. Iso kanayon ti sang kadakamat na. Amangan met no adda inaramid na saan amay parbang kini Jenny. Ha? Ha?
Iso nga awan pa nagtalag ko iti dahi di alalaki kan. Ay. Saan nga kamkamali na dyan lalakay? Kasaritam tuman anaimbag ti kabsat maulit ay. Da kayo na. Awan lat aano sa kamakisarita iti adda kurang na. Paray, itaman pa'y adyak makitang umipipos kun katay nobyam apangurangan. Si Kamot, tila ibagbagam. Saan ko ang nobya ni Jelly? Gayem ko lang. Kun naklang bata. Takanayon mat ngamin anak kaipos kun kano ka. Ayun, di mo liplipatan tay kasar ni manang ko inton umay alawas ha. Wen, di ka madanagan. Ikuyog kunto ni nanang ko. Nay, hada kayong magayam dito'y Marinita. Wala, tanaawis kami mo't maray. Nay, ayan ni Jelly ngay, ape ajak makita. Dayjay man nay, addamanen ijay likudan ni Sam nga umipipos. Napahasig unay ti balasang mo ijay barokan niya. Wan nga rod maray, nagrigat mo't abagbagaan tay balasang ko. Tanuan niya ti imbaga na, isulatan ti aramidin na. Angam sana balay tanasingpo mo di anak ko. Patsaka di nagundawayan ti kinapasig ni Jelly kan kuana, mare. Sapay la kuma, maray. Nabartag kan samot tan parisam. Iturog mo dito'y balayan ang no di mo kabailan ti agawin. Ang kasanungay, urayan na kamot ni Jelly. Apay, saan ka di pa yan nagawit? Kasanung agawid, kat sikat urayan na. Di da pulos mayawid itay. Urayan na kakano. Uray lang makaungatan ni Tata Pidring itay. Iso ang pinanawan da na. No kayat mo, itulod kan, tapno agawid mat ni Jelly. Ang mga nuur-urayan ng tinaganak na. Alaman nga rod, tani. Diyak ka pala na talagang diyak maneho. Sam! Rumor ka! Pinparwaram ti kabsat ko! Ha? Sino siya pukpuk ka wabigbigat? Sam! Apo! Adda pang job mo ama di iti kabsat ko! Nanang, apay, anyat mapaspasamag. Ay na, Sam, anak ko. Dito'y kung aminan a pinaturog ni Jelly idirabi. Tadyak mo mapilit nga agawid. Nabartag ka ngamin, iso ang nakaturog ka adhagos. Taintulod nakakangaro di gayem mo. Anya? Bakit? Ayan nga rod ni Jelly. Pinaturog ko na ijesilid mo. Ta dito'y matsalas tinagturugam. Inukat yo tiri daw yaw! Awan balasang ka! Umayan! Nagturugam idirabi ni Jenny. Dito'y abalay da sama ng Sa dino nga rod abanda dito'y balayda. ijay silid ni Sam. Anya? Ha? Kunakon kat. Gun-gun dawayam ti kinaubing-ubing ti panunot to'y kabsat ko, Sam. Leti balasang ko. Agtanang ka kuma. Di mo kumamot pagpanunutan iti dakes ta anak ko. Tawan mo't madingar aramiden na. Siyak ngamin tinang paturog ka ni Jelly dito'y balay. Kat iti silid da anak ko tinagturugan na. Ta dito'y salas tinagturugan ni Sam. Agpaiso day Ay ka. na, di yung kaluban ti mading aramid ta anak yo. Ay, Jenny, umay kan, agawitan. Diyak kayat manang. Dituyak laeng. Diyak kayat ijay balay. Saan man anatangkin ti ulom? Kita man, gun-gun dawayan da kan gapo iti kasasaan mo. Awan dakos nga aramidak iti kabsat mo, Leti. Umay kakit din, agawitan. Di mo urayan nga ulutin ka. Idarom tayo na jasam. Mananggundaway ti awanan bain alalakay. Awan pamaneknek yaw, tapno aramidan yo ti kasta. Adda, nanang, ti pan naturog na iti silad ni Sam ti pamaneknek. Saan nga umdas da ita, pamaneknek? Umdas, nanang, ape kitin asaan? Siyak ti makamo, adda amok apan nakabagi ti lintan. Anya? Sige anak ko. Sika ti makaamoy ti dayta. Masapol ang may kaniti pagnakman na diya mananggundaway. O na yan anak ko.
Dito'y matpagbaludanan titong palmo. Nanang, amo yung awan araramida ka madi, ngam apay napasamak ti kastoy. Pangasiyo, kasarita yo kung madagiti dadakkel ni Jelly. Inaramid ko, anak ko, ngam talaga natangken ti pangadang da. Nga ipabalod da ka kano. Diyak mo't makasarita na imbag ni Jelly. Tadi na mo't amuti sungsungbat na. Kasano nga rin itan nanang? Sino ngayon timang tulong kada kayo? At daak mo't nanditi pagbaludan. Mala, bayaman ako. Padasat tuman na nakasarita ida. At daasi ti apo. Una nang, mangnamnama ak amakarwarak tumutlang ditoy. Tanadalos ti konsensyak. Awan basol ko. Anak ko, kaasimot ni Sam. Di tay mo't amunoan niya talaga tinapasamak. Pinabasol yumot adagos jay taon nga awan pay mo't natibker apam managnagyaw. Ay nananang agulimak kayo. Basta kas jay tirumbang kan kwa na. Dakkel ti pamatik aginundawayan na ni Jelly. Marikriknak day ta nanang. Ngam ko namot ni Jelly nga awan inaramid na kan kwa na. Pat yun yumot day jay. Kat amuyo lang arudan nga dapangurangan na. Ay nananang nasken nga agbalin tayo awais ita ang panawon. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Di kay makibiyangin nanang. Siya kun ti makaamu iti amin. Ado ti gagayim ko apan nakabagi ti lintag. Bahala dan iti dayjay asam. Pidraing lakay. Sikaman ti makisarita kiniliti nga anak ta. Bareng sikat ti denggen na. Bay-bay am kadilaktan ti anak ta bakag. Di mo ka di mapanunot a babae di anak ta an agrabya daw. Rumbag lang nga ikaroon ni Sam ti anyaman ng inaramid na ka ni Jelly. Ngam awan pamaneknek tayo. Basta guli magkalatan nita. Di kagtagtagarin. Anya ti panagkunayo tatang. Agpabayad tayo latan iti danyos. Taawan mo't ti maiparang tayo apam maneknek aginundawayan ni Sam ni Jelly. Ngam masiguradok a pinagaramidan na iti dakis ti kapsat ko. Ay kahit sikaman anak ko. Nuwan niya ti panggandang mau. Instant akwarta day to yan tatang. No kasano. Sige sikat ti makamaw. Pero kaskasana magatang kumuten tay motor anabayagan na tartarigagaya. Sige nga ron tatang. Planuan tayo anaimbag daytoy. No kasano ti maaramid. Saan abale? Taadda tay atorni tayo. Ison ti makaam mo iti amin. Anya ti madamag nanang. Kinasarita nak tay abogado anak ko. Agkid-kid daw da iti dakkel agatad. Agbayad ta kanulaangan iti danyos. Tapno makarwar kan iti pagbaludan. Nanang. Ngam pangalaak nga iti dakkel agatad. Ultimo igatang ko iti kaneken agas ko ka marigatan nakpay. Daytan tulakan nagdakkel agatadan. Alangarol, tapadasek to akasarita ni Jong agayem ko. Ibaon yung tuman dito ita kasaritak nanang. O sige anak ko, barang iso ti makatulong kan ka. Basit lang ano saan, barang makarwar kan tumulaang. O nanang, di tayo mapukawan ni tinamnama. Di kay kumama umuma amang sarsarong karkanyak nanang ha. Tatakay lang ti pangalalaki ti pigsakan kirid ko. Di ka kadiagdanag, dakkel tinamnama makarwar ka ditoy. Kundi ka madanagan, jak tupulos mauma amang sarong karkan ka anak ko. Mas asyanak kada kayo nanang. Kimutong kayo pa yan. May stress kayo nga po kanyak. Di nakpakadanagan. Tadadagi tayo ulitag mo amang tultulong kanyak. Kan mamati da nga awan aramid mo. Tamo damot no kasano ti kinasingpet mo anak ko. Anyay pare, kumusta kan? Pasensya ka na, no itaak laang manan anak kasarong karkan ka. Amumat ang busy ak kadagiyay chicks ko. Sika talaga pare. Talaga di mo may kat ti kinaangaw mo.
Kan kunak ka dilang pare. Kaya't kala pagkatawan. Nupay kastoy tinapasama kan ka. Ang di ka agdanag pare. Adu kami amang isaksakit kan ka. Amumi ngamin nga awan mading inaramid mo. Iso adi ka agdanag. Tulungan ka. Agyaman na ka. Kunak no oras si kakit mamati mo't iti ipagpabasol na kanyak. Amukan sipod pa'y idi pare. Iso ang mamatyak. Adi mo kabailan nga aramidan na jay. Kanuan gayam. Amum ka ding agdinamag ijay lugar tayo. Apag kwarkwartaan da ka lang. Ha? Ngam di ka madanagan. Tanok kwarta lang. Tulungan ka makarwar dito isam. Agyaman ak Diyong. Mapangnamnamaan ka talaga. Di kagdanag. Patsik ang makasubadak tumat lang gapu iti kinaimbag mo kanyak. Di mo pa ila panunutan dayta. Tinapatag kat makarwar kan dito'y pagbaludan. Kamaudyanan na. Nakaawid ak mutlangan na nang. Wen nga ro danak ko, ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni Jong agayim mo. Nang runak ni Apo Diyos, tadi na ka binaybayaan. Wan nga ron nanang. Kunak mo saan ako na makarwar hindi pagbalutan. Kat itata nakarwar akon. Mga barwanan tayo manan. No kayat mo ako mapan ka payla ijay lugar da ulitag mo. Tay sumot ti singasing na. Tapno maya dayo ka kano kadagi ti judgment talatat tao. Saan nanang? Awan rumbang nga ibain wano kabutan ko. Kabaalak asangun dagi di atat tao. Taamok nga awan basol ko. Nalangarod, si kati makaam mo. Ngampang nga asim di ka kumaagar aramid iti may kaniwas. Tapno makabalas ka lakadakwada. Awan iti panunot ko ti panagibales nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaam mo kanakwada. Ay nahagyaman na kanak ko. Tauray no kasta tinapasamak. Nagtali na idlad tati kinasaya at ti panagpuspusom. Nakarwaran iti pagbaludan na jasam anak ko. Wan tatang, kat naala tayo matan tinaskan apara ka datayo. Ang amangan no datayo at ti balsen na ita. Wan garudan ako. Madanaga na. Anyakit adanag yun ay. Diyo panunutin da kita. Tinapatag, naala tayon ti kay kayat tayo kadakwada. Ay nali ti anak ko. Madandanag anak iti kasta nga inaramid yung nga agama. Adday ta kayo manin nanang. Kontrabida kayo laakan kanayonan. Di kay latta ko maagulimak dita. Total, may ranranod kayo laang. Ayun gayam, ayan nga ni Jelly. At dalaang mat itay dita likod ti balay anak katukaw. Ay, sumip nga tan. Anya pala kukun na ditangay. Malabakat, inkaya banta mangrami ita yawn. Lakay, ni Jelly, awan matan di tarwar. Ay nahanap na pananangatan sa rabiin. Ang mga nadalaang di tarwar, pumanag na. Uno, napanmanan, ijayan na sam. Ha? Umay kabakad. Kuyugan nak na mapantay di balay na sam. Ang mga no ijay manan, tinagturungan na. Ay na, mabainak ko mga agpakita ijay. Awan rupak nga iparang ko kadakwada nga agina. Gapo iti inaramid yo. Ang alaman laangan. Ala, si kalat tagaya man ti mapanijay. Tanu awan ni Jay. Rumarak man, tayo naksapulan ti anak ta. Uray ta, adda tayo motorsiklok nga ramatag. Nay, si kamat gayam marinita. Anyat kagaram. Ay, umunag ka pa'y Ay agyaman akmare. Adda ka din ni Sam. Wen mare, adda di talikod ti balay. Ang mabit lang, tayabak. Anya ka di ti maipay ko kada kayo. Sam Barok, umuna iti amin. Kaya't ko kumati agkid daw iti pamakawan mo. Mabainak ko mga umay ditoy. Gapo iti inaramid ti pamilyakan ka. Ngamning amin Jelly, mapukpukaw, kat sikatim mo na anapanunot ko. Amangan kunak no nakitam. Jak nakita na na. Manipod nagawidak. Jakon nakita ni Jelly.
Saanan nga imay dito eh. Anya, ay sus, napnapanan na nga rutan nga ay. Moreno kasta, tumulong aklat tamang sapol ken kuana nana. Agyaman akbarok. Sapay la ko mga rod ta makita tayo maulaang jay anak ko. Ikararag tayo. Asapay ko mata na saya at ti kasasaad na. Kumusta ti panagberberok mo anak ko? Ay, awan pa'y nga rod nanang. Uray dagiti pulis, awan pa'y maitid nga impormasyon no ayan ti kapsat ko. Awan ka di pa'y di amayo. Awan pa'y nanang, madamamot ti panagsapol da. Ay, jak amo no nakadandanunan nan. Baro numero ti umawawag nanang. Ala, bata mo anak ko. Bareng adda pa kainaigan day tanga awag iti kapsat mo. Naan-ano ka nun ni tatang mo? Nadisgrasya ka nun nanang, kat aday di ospital ita. Diyos ko, tulungan na kami ko ma. Ay anya day tuyon ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Sapay aging gaita, kat di tay pa'y nabiro kan jay adim. Anya ti aramidan tay tananang, mariribukan akmutan. Jakon ammo no anya ti aramida. Ala, agpulas ka. Tamapanta kitaan jay amam ija ospital. Unay mutan tinapasamakan kalakay. Awan mutan ti may sasakam. Anya nga mintinararamid mo. Tadi ka naganan na da nagpataray iti motor. Nagalis ti dalan bakit? Kasano na ito yun nga eh. Sapay awan pa iti anak sa. Ala nanang, tatang, panawan kayo pa'y dito ospital. Ta ituloy ko timang sampol kini Jelly. Sige nga rod anak ko. Kat sapay kumata masaraka nun di kapsat mo. Awagan na kadagos no anya ti madamag anak ko. Ay, Lete, imbag na nakita ka ito'y. Ada ka nun ni Jelly dya police station. Ha? Agpaiso, manang Orlando? Uwan, mapan mo kitaan ni Jayan. Iawid mo dya mapukpukaw nga kabsat mo. Sige manang, agyamanak. Ha? Sam? Anya tiyar aramidam dito eh. Apay nga da ka dito eh. Nakita kami ni Jelly ang magmag na iji-ili. Bayat ti panagpasadak. Kat iji asitgak. Mabutan ti lang na. Kat kasla sa bali ti Jarna. Iso akinuyog ko latan dito police station. Jelly ading ko. Apay kasta tilangam. Apay anapisang tabadom. Kan adapay donor mo. Sigun iti polis na nakatungtong ko itay. Adda ka no posibilidad na pinagaramidon day ti dakas. Huh? Dimot ngamin agsao Apolos. Agsang sangit latan. Agsao ka, Jelly. Anyat napasamakan ka. Asino tinang pisang di tabadom? Intarayak jay lalaki. Tinangalnak. Nagpigsa. Di na ka pinagaramidan iti dakas? Pinisang na to'y badok. Hindi kwan. Hindi kwan. Anya. Ala, huston, Jelly. Ala, agawitan ije balay. Agyaman akunay Sam. Tauray kas di tinar-aramid mi kan kaidi. Di mo tabi na ibay antikabsat ko. Awan mo't basol ni Jelly kanyak manang. Kan di tayo kuman lagi pan tinapalabas. Talinipat kun dayjay. Mga barwanan tayo kuman. Si dada anak latamat at tumulong nga orean niya ti mapaspasamak. Diyak laing pag-arup akas tati kinadalos ti panagpuspuso. Nagbidutak iti panangipapan ko kan ka. Agyamanak tadi ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Di yun panunutan da jay manang. Tirumbang ang maaramin ita. Kat ipamaysa tayo ti atensyon tayo ka ni Jelly. Tapno agsubli ti sigud a kinaganay-gay na. Kumusta ti check up ni Jelly? Bakit? Late Lakay, masikog ni Jelly. Anya, lukas na.
talaga ginundawayan dati anak ta. Wala kay. Anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti anak ta. Awanan ba inti asino man na nang gundaway iti anak ta lakay. Nakakaasim at ti kabsat ko. Maklon ko tinagbalin na kasasaan ko. Ngamtsak maklon ti kasta napasama kiti anak ta. Sakla ko man tinagdasalan ti karma. Saan latta ko man anay ramraman ti anak ta. Magbabawi ak man ngam naladawan ti amin. Uray siyak tatang. Agbabawi ak. Kan makunkonsen siya ak iti pananggundaw ay tayo idikin ni Sam. Ala, tinapatag nakaamiris kayo. Katsapay kumatagbalin nga adal day takada kayo. Ala, agtitinulong tayo ang mga iwan kin ni Jelly kanti sikog na. Di ka pasisira piti kwarta tapno di kan to makarma. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan iti tunggal maysa. God bless kada tayo. Amin. Hello, gagayam na imbagmanan nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode iti drama biag ti tao. Shoutout mampay kani Jackie Claro, Alfredo Basanes, Marita Kokya kani Oliver Cachero. Kaya ti tayong nga rudandanggan ti episode 389. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no, da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no, adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakaytan. Kaya't ka kumatulungan manang. Alas 2 pa'y mo ti klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa, aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigen latan iti balay manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken ka di tarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adun ti tao. Hi, Hi. itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sa pelakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan Adda aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tiruar, mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adda wayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinumber mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga adda iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga mila sa bali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula taabaybay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyaman no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko.
Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka, manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng ang mapmapan ditoy. No adu ti aramiden nyo, iti pagadalan nyo, wen? Wen manang, makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyamanak tapinat ganak matlang, Aki. Namitlo na daras, na inawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko, Marta. Pasensya kan, Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makitkita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat kan ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, Aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpaiso. Oh, Aki amanak. Nakaragragsakak, Aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumat laeng nga jakon makitkita dito'y bar. Ang Aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pay laang manang no di ka pala matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin dagiti aramiden mi iti pagadalan. Okay laeng kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki. Ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amoyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama. Apay, nakaamamuam iti nobyam. Iti may sa abar, mama. Nagtrabaho nga minijay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung, ma'am, sir. Kastamat kan ka, iha. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyamanak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretso nga ibaga. Iso sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama. Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababain no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto dahi ta, Amelia. Nasakit mo't dahi ta panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga rudo na jak kayat day ta babae para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay. Ha! Sinaam daytoy ababae. Nagsakit ti panagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti panagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo.
Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti panagsasauna. Kasta una pa ng tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti kuna ni Byron nga eh. Saan na pulos sa nagsasao? Di na pulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, numapagtalkan at talaga day ta lalaki. Madi nga rod tiriknak manang. Tadinak man lain sakit apulos. Hello, Aki. Hello? Apeng ngay mawag ka. Aging ka dita. Kaguranak pa lang. Pasensya kan. Diyak ngamin namnamay nakasjay ti ibaga ni mamakin ka. Diyak amo nonya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kasya na ibaga na saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka magtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot ta kasta, ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis na danunak diti bar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer ah. Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron manang. Daytan ti kunak ading ko. No toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakunkat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrek iti oray ani abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Likliklikan nak namin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapatid kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang. Siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki. Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mong aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay lang. Makiwin naswasak kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang. Di mon uray na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam mali ka. Inan-anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapok kan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kun iti dayja Byron manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmatla iti inana. Ha? Ne, apay. Anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensyakan manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Jak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem ading ko. Ipamay-sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni. Saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan hak ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwan nga ron manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka manang.
Naimbag man ta nakapagpanunot kamot laeng itinasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken, wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama, da kayo ti makaam mo. Aki ading ko, kamaudyanan na, nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka dahil ti abaligik, manang. Iti saan ngagbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapat board exam na, manang. Basta, dakkel ti panagtalek ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasamday ta. Sapay lako, ma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami? Sa kayat ko nga ikalay sa. Aga, magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanyak. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan, manang. Ay naaki ading ko, naggasatakmutan. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kasta akmat kan ka, manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay matan. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya! Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya matan. Awan mo't gayam ti maipanakal mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngatunto mo ti arapapyo nga agbalin na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbalin na manugang. Anya nga ita, nakatumpungak lakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mad. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya? Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagado ti mayat a pag-shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital na pagtrabahwam. Wan nga rod, man-mano ti bakante. Ala nga rod, aganan ka dita, manang. Wen ka di, doktora. Agan-anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak dayta, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am.
Ngam madamdama tayo nga agsarita. Adupay nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa eh. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Oray ka nalpasan ti check up yo. Intapay nga ron ang pakada ken ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Jack lain pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siya ka. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngayon arimor itay kung ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak nga minken ka, doktora. Aki, kung ayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabasken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit dagidyan ay bagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman ak, Byron. O sige, panawan kayo pa nga ron. Tani, nag-break ak laang. Agtrabaho ak manan. Tani, ado pa ti nakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita, iho. Kasla ak lalumnad, kapo itinakaro abain ko. Oray siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makaino na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagti agas yo. Di ka mang tagibasit, iti padam a tao. Tadi mamu tigasat mo. Tamangan no tay tao at tagtagibasitam, kat isuntumat titang tangadam. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.